Здраво живо, почитувани гледачи. Се наоѓаме во големата библиотека на Меѓународниот славјански универзитет Свети Никола, кој што се наоѓа во градот Свети Никола. За волја на вистината, ова е мојата поранешна канцеларија. Овде сум работел повеќе од пола година во оваа библиотека во универзитетот, освен другите обврски кои што сум ги имал и ги имам овде. И ми представува огромно задоволство што во овој микроуниверзум имам прилика да ми биде гостин еден од најголемите умови на денешницата, господинот Крешимир Мишек, кој доаѓа од Хрватска. Ова е наше трето интервју, во кое што јас го интервјуирам него. Првото беше во 2021 година. Второто го снимавме пред неколку месеци, кога беше неговото предавање во Свети Николе, а викендов имавме набиена агенда, би рекол, и сега ќе се обидиме да ви представиме што точно се случуваше, но и да не јавиме нешто на кое што работиме и што се случува и доправа ќе се случува. Здраво живо, Крешо, добродошол. Поздрав, Никола. Што се случуваше во последните 3 дена во Македонија? Pa, kad negdje ovako mogu generalno odgovoriti, a to vrijedi i za ovaj izlet u Makedoniju. Kad negdje čovjek dođe na 2-3 dana, pogotovo u ovim okolnostima gdje su bila 3 predavanja, između njih se naravno nalaze i drugi dogovori, snimanja i tako dalje, i onda to zapravo izgleda kao jedan vrtuljak, meni iz moje perspektive, u koje negdje dođem u svijet koji zapravo ne poznam, ljudi se samo ispred mene izmjenjuju, neke sam već sreo, neke po prvi puta, i kak se zove, samo se koturam ko ono kugla snijega kad ide od točke do točke i jednostavno se ne gasim. I onda kad se vraćam natrag, onda se osjećam onako kao da se vraćam iz Vijetnama, tamo negdje život čeka sa svojim uobičajenim stvarima i slično. Tako to u životu bude. Čim je intenzivnije, tim više zapravo i zapamtiš od toga. Ali ta kugla sneg se počne da se valka nadolu i nema opasnosti za tu kuglu snijega s obzirom da ulazimo u globalno zahlađenje, pa će ona biti još veća. Но предизвика лавина, па читавме на некој портал Крешимир Мишек ја освоил Битола, па така да лавината... Da, znam, čuo sam da je Bitola bio vojni grad sa 30.000 vojnika, tako da ne znam kako bi ga ja sam osvojio. Ali u samom slučaju bilo je zanimljivo druženje. Izgleda da svuda ima ljudi danas sve više koji su tako zainteresirani za drugačije dekodiranje stvarnosti, da tako kažem. Денес е понеделник, 1 декември. Ова би требало да биде објавено до крајот на оваа година или календарска или во почетокот на следната 2026 година. Во изминатиот викенд, во последните 3 дена од ноември 2025 година, се случија 3 предавања на Крешимир Мишек во Македонија. Првото беше во Штип, во Киноверзум. Второто беше во Кино Манаќи при културно-информативниот центар во Битола, а третото беше во Салон 1919 при културно-информативниот центар во Скопје. Сите овие настани беа поддржани од Меѓународниот славјански универзитет Свети Никола од Свети Николе на иницијатива на нашиот неформален културно-уметнички колектив Аристон, во кој што членуваат луѓе кои што се занимаваат со пишување, видеопродукција, истражувања, промоција на македонските рудни и минерални богатства, природни ресурси, промоција на туристичкиот потенцијал и така натаму. Благодарност до доктор Јордан Ѓорчев, основачот на Меѓународен славјански универзитет, што ја препозна нашата идеја и веќе по втор пат поддржува вакво гостување на Крешимир во Македонија. Па за сите оние што не беа присутни на овие предавања, или на кои што можеби не им беа доволни овие предавања, затоа што имаше луѓе кои што беа и во Битола и во Скопје, како што забележа сношти. Невуваме дека во текот на 2026 живи здрави во добро здравје можете да очекувате предавање на Крешимир Мишек во Скопје во малку поголем, во сала со малку поголем обем од тоа што го правевме до сега. Која беше темата на предавањето? Pa, moja tema je uvijek ista i zato kako već 10 godina u raznim varijacijama ista, ona je jako široka, onda uvijek moram smisliti neki novi naslov za istu priču, jer to je priča koja u stvari, kad bismo rekli da ona govori o transhumanizmu, to je bilo preusko, jer transhumanizam je određena ideologija i filozofija, pa i tehnologija operativna koja na neki način mijenja svijet, ali sam transhumanizam zapravo nameće mnoga druga pitanja o prirodi čovjeka i što je uopće čovjek, i naravno da je smješteno u 21. stoljeću kada se također događaju i mnogi drugi pogledi na svijet kroz istraživanje svijesti, mozga, i rekao bi da se jedna paradigma mijenja. Tako da je to jedan pokušaj objedinjavanja jednog sustava kojeg pratimo od nastanka civilizacije,
taj pravni sustav koji je u stvari neka vrst umjetne inteligencije analogne, sve do današnjeg dana kad to ide na neku višu razinu, a naravno dio toga je zapravo što čovjek ima s tim. Trebamo vidjeti što transhumanizam zaista nudi i zaista uzima, onda treba razmisliti o tome što zaista čovjek jest, a to ne znamo, tko je taj čovjek koji gleda kroz oči. Pa onda ako se još zapitaš kako to da fizika sustavno govori da je svijet nematerijalan, a neuroznanost pokazuje da se vanjski svijet stvara kao slika u našoj glavi i da ga tamo ni nema. I onda imaš jednu podlogu iz koje možeš krenuti u sasvim drugom smjeru. A paradoksalno početak te podloge je zapravo stvorio sam transhumanizam koji se predstavlja kao ekstremno materialistička neka tehnologija koja će poboljšati čovjeka time što će ga nadgraditi tehnologijom. Tako da je to taj jedan spektar tema koje je meni jako teško obično objediniti pod jednim naslovom, jer je to zaista zapravo zbir barem 20 tema, ali pročišćenih i spojenih u jednu cjelinu. Tako je sad vrijeme, sinteze. Pa tako kad bih rekao da se tema obuhvaća raspon od transhumanizma s jedne strane i njegove analize i kroz društvene pokrete transhumanističke i kroz tehnološke i kroz na kraju krajeva razmišljanja o stvaranju umjetne inteligencije, umrežavanju ljudi u nekakav brain net, a s druge strane sve ono što je 21. stoljeće pokazalo po pitanju vibracijsko-frekvencijske razine stvarnosti, gdje se odjednom mijenja paradigma, odjednom se opet vraćaju ole poznanstveno, NLO, pitanje kataklizme, tehnologije zvuka, tehnologije svjetlosti, ali također i psihodelija se proučava na mnogim sveučilištima zbog istraživanja mozga, također i sinkroniciteti su postali značajan dio ljudskog života, tako da ta nova paradigma je više, da tako kažemo, subjektivna, ali šta nas to treba čuditi kada je čovjekov odnos prema životu strogo subjektivan. Ovo objektivnost, to si mi volimo zamišljati da postoji nešto objektivno, ali u stvari čak ni ovaj stol nije objektivan. Možda slučajno za tebe i mene jest, ali iz neke treće perspektive nije. Во насловот кој што ни го даде за предавањето, беше дадено трансхуманизмот е пред вратата, а каде си ти? И каде е човештвото денес во однос на трансхуманизмот? Pa zapravo to pitanje gdje si ti i nije toliko bitno koliko pitanje tko si ti. Okay. Zapravo jer se radi o tome da transhumanizam, kako bi se reklo, kuca na vrata i nudi čovjeku razne stvari, sa pretpostavkom da je čovjek tako jedno materijalno biće koje će se roditi, umrijeti i nekakva svijest bljesne u njemu zbog materije i slično. I znači ako imate takvu pretpostavku života, onda sva transhumanistička pravila vrede za vas. On nudi nekakvu sigurnost, naravno ukida ono najbitnije za čovjeka, to su svrsishodni rad, pa onda međuljudski odnosi i slično, ali to se čini trivijalno jer se čovjek jako boji smrti, pa čini mu se da će mu transhumanizam tu na neki način pomoći. Kad kažem smrti, ne samo nužno umreti, ali sve što je povezano s tim. Kad se bojimo da ćemo ostati bez posla, to je de facto strah od smrti. Kad se bojimo da će nam se nešto dogoditi, to je uvijek na razne oblike naći strah od toga da će nam se nešto dogoditi, da ćemo nestati. I tako da transhumanizam u stvari dolazi sa idejom i nudi, zapravo čak i ne nudi ideju šta je čovjek, nego nudi tebi da ti sam pretpostaviš na temelju svog obrazovanja kroz školu, kroz ideje kao što su teorije evolucije i druge materialističke paradigme koje objašnjavaju da materija stvara ovu metafizičku stvarnost koja je naša svijest. On to zapravo na taj neki način marketinški stvara pristanak, da tako kažemo. A sve ono drugo što bi čovjeka uvjerilo da je transhumanizam nešto što svakako treba izbjeći, zanimljivo je što evo nakon 24 godine što radim emisiju Na rubu znanosti mogu reći da upravo mi se sad pokazalo nekako vidljivim zašto su sve te takozvane rubne teme od alternativne arheologije, parapsihologije, odnosno istraživanja kvantnih učinaka svijesti na makrorazini, pa do na kraju krajeva NLO-a i drugih fenomena, zašto su zapravo sustavno baš te toliko potiskivane i ušle u nekakvu svijest pa enciklopedije, pojmovi neki šarlatanstvo, pseudoznanost, ovo ono. Mada u stvari ta područja imaju jako puno autora, jako puno knjiga i jako puno podataka i u njima nema apsolutno ničeg spornog da ih se ne bi proučavalo jednako. Ali problem postoji što paradigma najčešće određuje što je pravo, što je krivo unaprijed. Paradigma je jedan okvir. I ako je paradigma odredila da nešto ne ulazi u taj okvir, to ne može ući čak i kad je riječ o, parapsihologiji čiji su fenomeni dokazani sa najvećom statističkom značajnošću u povijesti znanosti. Tako da bih rekao da se odgovori na suprotnost transhumanizmu zapravo kriju u ovim takozvanim zabranjenim znanostima, jer transhumanizam u stvari jest cijeli sustav. To nije samo izolirana djelatnost unutar sustava koji postoji. Kad se malo bolje pogleda, da cijeli sistemski kolektivistički sustav civilizacije u biti odiše tim duhom. Samo je danas vrijeme da se tehnološki ode korak dalje. Tako da u tom kontekstu bih rekao da ulazimo u nekakav svijet inverzije u kojem sve što nas je činilo pravo i stvarno je u stvari izmišljotina,
a sve što nam se predstavljalo kao izmišljotina je u stvari pravo i stvarno. I sad naravno to bitno mijenja, kako bi se reklo, položaj čovjeka u svijetu, jer ako je svijet ne baš tako stvaran, ako si ti dio te iluzije, ako na kraju krajeva ni ne znaš tko gleda kroz tvoje oči, ko je taj, kako možeš uopće znati šta bi trebalo napraviti. Zato se transhumanizam otkriva i kao jedna metafizička čak djelatnost, rekao bih, u kojoj u konačnici kad dugo buljiš u nju, to sad ima više slojeva, ne može se sve ukratko reći, ali ispada da transhumanizmu jako treba čovjek koji je nositelj živog duha i koji je u stvari živo biće, da bi ne nadgradio čovjeka tehnologijom za dobrobit čovjeka, nego da bi nadgradio tehnologiju u stvari ne samo čovjekom, nego općenito životom. To znači da se DNK počinje koristiti kao hard disk, da se neuroni počinju koristiti kao čipovi s donje strane. Društvo se mijenja u strojni jedan poredak kroz, recimo, uvođenje tehnokracije, jednog ekonomskog modela koji se misli uvesti kroz obračun ugljične valute, odnosno kroz propagandu o globalnom zatopljenju kojeg u isto vrijeme dok snijeg pada usred ljeta sve više i više. Naravno, tu je transrodna ideologija koja ima za cilj pretvoriti cijelo društvo u jedan sustav u kojem se ljudi više ne rađaju kao sisavci i ptice kroz mamu i tatu, nego kao recimo u košnicama, pčelama, znači gdje se proizvode po tipovima. I taj cijeli sustav, da bi ga se obuhvatilo jednim pogledom, treba dosta dugo buljiti u njega, jer je on zaista sveobuhvatan, ali kako ne je bio sveobuhvatan kad je i ono čemu je on inverzija isto sveobuhvatno, to je čovjek i njegova svijest. Znači ono sve u stvari što postoji, da, postoji u tvom doživljaju. Postoji li izvan toga? To ne možemo nikako dokazati jer mi samo imamo svoj doživljaj. Kao što ne bismo znali u virtualnoj stvarnosti da smo u virtualnoj stvarnosti. I kao što su se mnogi filozofi u 21. stoljeću od Nika Bostromana dalje bavili tim pitanjem, možemo li razlikovati virtualnu stvarnost od prave ako smo u njoj? Odnosno, ako je svijet iluzija, da li bismo mi to znali? Odgovor je uglavnom ne. Evo, to je područje u kojem se kreću ta razmišljanja, tako da ona, ne bih čak rekao da nalikuju znanstvenoj fantastici, jer se ima i presto pomalo s vremenom čitati znanstvenu fantastiku, jer se svijet otkrivao kao puno veća znanstvena fantastika, onako sveobuhvatna, ovo sve drugo su bili fragmenti kroz priče, knjige i tako dalje. Sad, to je okvira, sad, ko je pohvatao, ukratko pohvatao, tako bi ukratko glasio odgovor. Симулакрум и симулација, како што пише Жан Бодрија. Управо тако. Ги спомена забранетата археологија, парапсихологија и така натаму. Сведочиме дека се што се става како алтернативна археологија и историја, да речеме, како парапсихологија, дека се многу голем дел, пример, од тие археолошки пронајдоци или од тие парапсихолошки наречени феномени, се до пред помалку од еден век, нешто до пред околу еден век, биле нешто што не било така наречено псевдо, како што е сега. Па, ние сега се разбираме на јазикот на кој што јас си говорам и на кој што вие си говорите, се разбираме без никаков проблем. Но сепак, меѓу луѓето постои, ни споменавте нешто во претходните денови, постои некои јас да не можат да се разберат. Па дали некога бил тој потоп пред многу години, 12.000 години, колку пред нашата ера, дали е возможно дека луѓето претходно комуницирале на начини поразлични на вербалните начини на кои што ние комуницираме сега, односно комунициране невербално, телепатски, ментално или како сакаме, како би го нарекле тоа, дека биле е возможно и многу веројатно таа човечка цивилизација која живеела пред потопот и што преживеала по тој потоп, дека задржала нешто од тоа старовремено, дека поради ситуацијата требало да се адаптира, па така во корените на скоро сите светски јазици ние наоѓаме наши зборови, наши речи, тоа што сме причали прошла 2 дана. Дали порано имало еден јазик? Од каде се тие, ајде да не речем исти, слични археолошки пронајдоци на различни страни од светот? Не мора да збориме за пирамиди, еве пример, цветот од животот, Flower of Life, имаме овде овче поле од антиката, од цркви, има го Абидос у Египет, Јужна Америка, Сибир и така натаму. Како настанала човечката цивилизација? Што се случило пред тој и по тој потоп? Дали тоа што е парапсихологија денес било нешто што е common thing тогаш? Gle, to naravno ne postoji čovjek ni koji ne mogu sad reći, neko je pita tako je bilo i tako. Ali mogu reći indicije koje su mene naveli na zaključke, jer to u stvari kad pričamo o povijesti, to je ona forenzičarka Halifax.
forenzika, znaš, komarić tu, DNK, pa sad ti konstruiraš priču. Mene na takva, kao prvo, niko zapravo, mislim da ne može pojmiti koliko je promijenjena slika čovjeka i temelj iz kojeg proizlazi sva slika povijesti čovjeka kada se jednom ukinula kataklizma iz naše povijesne kronologije. Znači, mi danas u školi ne učimo da je bila ikakva kataklizma. Učimo da se svijet razvio, pa su bila ledna doba i tako dalje. A u stvari, od 380 mitova na svijetu, 260 nepovezanih međusobno upravo pričaju o globalnoj kataklizmi. Mi kažemo to su bili glupi ljudi, izla se rijeka, oni misli da je globalna kataklizma, kao da su oni bili slijepi. I u principu kad ti makneš tu kataklizmu iz formule, tebi se cijela slika mijenja. Ali što ako je vratiš u formulu? Onda stvar postaje zanimljiva, plus neke druge indicije koje sam sad s vremenom zapitao zbog buljenja dugog u istu temu. Znači recimo, ako uvedeš kataklizmu u formulu, u tom slučaju tebi otpada ideja da su ovi slojevi pomoću kojih se dekodira ljudska povijest. To je konvencionalno, znači Trijas, Jura, Kreda i tako dalje. I sad računamo milionima godina, zato jer je kataklizma izbačena iz slike. Ali ako se kataklizma vrati u sliku, onda zapravo će ispast da su ti slojevi možda nataloženi u vrlo kratko vrijeme, pod velikim pritiscima, i sad ih mi danas dekodiramo kao milijuni godina. I onda kažemo da su dinosauri živjeli prije 60 milijuna godina, a u isto vrijeme u Južnoj Americi postoje slike i prikazi ljudi sa dinosaurima. Sad ako su ljudi tu 200.000 godina, a dinosauri izumrli prije 60, ko je prenio priču? Da ne pričamo da na tim slikama čak i prikazima postoje dinosauri po tipovima, Triceratops, T-Rex i tako dalje. Znači, čini se da je u stvari bio moguć suživot ljudi i dinosaura. Zašto? I to sad jednom moguće, a to se čini jako čudno, zato jer kataklizma je nešto promijenila. Prije kataklizme, a to je konvencionalni mainstream znanost, su postojala takozvana megafauna, divovske životinje, divovski krokodili. Oni danas ne postoje jer ne mogu postojati. Preteški bi bili, jednostavno bi se skljokali na pod pod svojom masom. Znači da je prije kataklizme su bili drukčiji uvjeti i tako dalje. Možemo sad nagađati, postoje i indicije o tome da je u stvari mjesec u to vrijeme došao u orbitu i potpuno promijenio lice Zemlje. I sad se tu nameće jedna stvar vezana uz ljude. Dakle, ljudi s kojima sam ja razgovarao, koji su nasljednici tih tradicija, oni su stvari živjeli sakrili se u špilje. I nisu ljudi nikad živjeli u špilje, kako to mi mislimo, ili iz čistog mira. I nisu također se zavlačili u špilje, kako da danas antropolozi mislili da špilja podsjeća na maternicu, pa će on ući u zemlju, pa će crtati. I uvijek se pripisuje nekakva teška metafizika, a mi danas zapravo radimo stvari praktično. Pa isti takvi ljudi su bili i prije. Nisu oni bili samo posvećeni metafizici. Da, metafizika je dio ljudskog života, ali naše okolnosti su diktirane praktičnim potrebama. I onda se dogodilo da u stvari su te špilje bile jedino mjesto gdje je nakon te globalne katastrofe bilo pitke vode. To ljudi zaboravljaju. Gore sve bilo trulo. Bile su eksplozije, erupcije, to je bio kozmički neki događaj. Znači, svuda truleš, na kraju krajeva zamisli kada ti jedan vulkan samo eruptira u tom području gdje ćeš naći pitke vode. Samo pod zemljom. I onda su to ljudi prvo meni govorili nešto što i nisam dobro razumio, da nisam obratio pažnju. Naši su pili vodu pa su zato preživjeli. Nisam se uopće zapitao otkud im hrana, dok nisam otišao u ove špilje postojne i to, i vidio pa to je kao katedrala od kamena, ali šta tamo u tom mraku, nema hrane, pogotovo u ono vrijeme. I onda sam vidio da u stvari u neka davna vremena prema pričama ljudi nisu morali jesti, kao što ne moraju ni danas. Jedan program, ti u stvari imaš atome, između tih atoma nema ničega i ti si prazan prostor. Šta će ti energija i hrana? Znači, sama energija stiže od samog postojanja atoma, zato postoje ljudi koji žive od prane i bez hrane. To je moguće. Sve to zapravo stvar uvjerenja. Ako ti misliš da ti hrana jako treba, ljudi će reći ne umro bez hrane. Pa, jesi probao sun-gazing, jesi zaista probao da vidiš što će se u stvari dogoditi. Ovo su sve tvoje pretpostavke. Drugim riječima, moguće je da ljudi tad zapravo nisu trebali jesti na način kao što danas recimo ne trebaju jesti nakon onih ljudi koji prođu proces sun-gazinga ili solarne joge, izurenja u sunce. Ne zato jer oni dobivaju džule kroz fotone, nego zato jer kroz te fotone možda dobivaju informaciju o temeljnoj informacijskoj cjelovitosti. Dakle, ne treba ti u stvari neki dodatni... U svijetu iluzije ti ne treba iluzorni benzin da bi pogonio iluzorni auto, ako hoćemo baš tako jednostavno reći. S druge strane, mi je bilo vrlo zanimljivo uočiti kad sam se počeo baviti tim pitanjem jezika, zapravo počelo prije 15 godina. Kad su jednom ušle u moj obzor, da tako kažem, recimo neke ideje koje su u 19. stoljeću bile prisutne, kojih zapravo ima po knjigama. Danas sam ih otkrio i sam dosta, ali čovjek zna da postoji samo ono što zna da postoji, to i vidi. Dakle, ta priča je krenula Iliri, Slaveni, pa se uspostavio kontinuitet između takozvanih Ilira i današnjih južnih Slavena, pa onda se pokazalo da je to u stvari i po haplogrupama zapravo isti ljudi. Pa onda odjednom vidiš jezik.
vidiš latinske riječi koje su u stvari južnoslavenske. Danas ja bih sad rekao, ja bih rekao da su hrvatske riječi, učin sam pričao s svojim prijateljima koji su rekli staromakedonske, neko će u Srbiji reći srpske. Istina je da nama danas su to zaista različiti jezici po svim standardima kako se jezik mjeri. Ali istina je ta da mi nemamo naziv za neki zajednički jezik, jer kad kažemo južnoslavenski, onda možemo i slovački staviti unutra, onda možemo i neki drugi. Da. Znači, ja ću reći ovako, taj neki južnoslavenski koji se opet razlikuje. Recimo, neće nekom baš lako iz Bosne ili Makedonije ili Srbije, pa iz Hrvatske biti lako razumjeti Slovenca. Iz Hrvatske možda čak i hoće ako si iz kajkavskog kraja, kao što sam ja, ali ako si iz štokavskog, baš ne. Znači, međutim, kad ti uđeš u te riječi malo dublje, samo da te onako neko ne ispriča brzo, ti ćeš kroz malo analizu sve razumjeti u stvari. Zato jer malo promijenjen izgovor, malo promijenjen oblik, ali riječ je i dalje tu. Jezik se u stvari nije promijenio, osim u izgovoru i tim nekakvim vanjskim ambalažama. I onda sam primijetio da postoje zapravo nevjerojatno puno sličnosti prema raznim jezicima koji potiču od tog hrvatskog, južnoslavenskog, staromakedonskog, kako su tvoji prijatelji rekli, koji u stvari, kad ih pročitaš na engleskom u doslovnom smislu, one zapravo su naše riječi. Recimo, dupe, bat, piše se but, a što je to nego but? Ili, šta ja znam, palica, bet, piše se bat, a šta je to nego bat ili batić? Bat, pa batina, veliki bat. I na taj način, onda sam primijetio da ima u jeziku jako puno onomatopejskih riječi, čak i doslovnih, kao da svaka riječ zaista opisuje ono o čemu se radi. Recimo, oko vidi oko, šuma šumi. Kad ti neko kaže vodi, budi kao voda. Onda sam primijetio da postoje razne druge riječi koje su u stvari slavenske. Recimo, vidio sam da etrušćanska riječ za šumu je lug, što i danas kažemo lugar, barem u Hrvatskoj, ne znam kako se kaže u Makedoniji za čovjeka koji brine za šumu. Lug je šuma. Da je etrušćanska riječ, pazi, za njemog bila mutav, još dan danas. Onda što reći za latinske riječi poput opi, opium oni kažu, opi, pa na kojem to jeziku opi, opija? Osim toga, primijetimo recimo da je dobro, to nije specifično za makedonski koji nema padeža, ali u hrvatskom imamo 7 padeža, a u latinskom 6. Kako se sad to dogodilo ako je ovo neki primitivci, a ko je dodao taj padež? Dobro, imamo mi 8. padež koruptiv. On odgovara na pitanje komu koliko. I kako što smo spomenuli sa Jordan, izvini što te prekidam, i u makedonski imamo samo jedan padež, a to je koruptiv. Da, komu i koliko. Kod nas 8. I sad se tu počelo događati da isto u vrijeme pogledaš sanskrt, koji se inače smatra temeljem svih jezika, ali to je zato jer u vrijeme kad su ljudi otkrili vezu između zapadne Europe i Indije, onda su rekli tu su bili neki indoevropljani između, koje niko nije nikad vidio ni čuo. To je samo pretpostavka na temelju jezika. Ali u to vrijeme su sve slavenske zemlje smatrane nekim istočnim despocijama i kad je paradigma postavljena, onda se reklo i slavenski jezici sliče to od sanskrta. Ali nisu primijetili da slavenski jezici i sanskrt imaju istu gramatiku. Na slavenskom asam ili na sanskrtu aham, asam, ja sam, a onda imamo I am, i am i ti vidiš da u stvari taj isti jezik se pomalo erodira. Ti vidiš da možda keltska riječ za čovjeka koji se razumije u hrast, što je sveto drvo kod Slavena, je druid, je li to možda drvovid? Latinska riječ za human, pa je li to možda uman? Jedino što čovjeka razlikuje od biljaka i životinja. I onda sam počeo razmišljati o tome da kako recimo jezik dobro objavlja stvarnost. Postoji ta biblijska priča o babilonskoj kuli kako je Bog, sad je li to bio Bog ili vrag? To sad, ja mislim da taj Bog iz Biblije nije onaj Bog pravi kom bi se trebalo klanjati, nego neki drugi. Da je on ljude koji su se ujedinili na neki način protiv njega, koji su imali zajednički jezik, da im je on zapravo stvorio razne jezike i zanimljivo mi još dan danas kažemo jazik. Evo, u makedonskom se kaže jazik, u hrvatskom se kaže jezik, ali kad gledamo hrvatske knjige iz 17., 18., 16. stoljeća, tamo piše jazik. Znači, mi još dan danas jazik zovemo jaz, jer je on jaz među ljudima. I onda se zapitaš, jesu li ljudi zaista imali tu taj jedan jezik pa se on razbacao, ili se zapitaš drugu stvar. Neki su ljudi nakon kataklizme se i sakrili male grupice u špilje. Neka i nisu morali jesti, ali bi bilo dovoljno da piju vodu. Neka su tamo nekako proživjeli 2000 godina. Onda ispada da su one pećinske slikarije nisu ritualno, nego škola. Evo djeca, ovako izgleda gazela, ovako izgleda bizon. Prenosiš znanje s onim što imaš. Ali se tu nameće jedno zanimljivo pitanje. Kad sam tako dugo buljio taj jezik, vidio sam da on na neki čudan način je tako doslovan i onomatopejski, na toj jednoj temeljnoj razini, mogu bi navesti puno drugih primjera, pa sam se zapitao zašto je on tako doslovan onomatopejski kao da netko stvara jezik, jer ako je čovjek i prije kataklizme živio i došao na 2000 godina u špiljama živjeti dok nije poslije izišao van kad se priroda oporavila, on bi imao jezik, on je od prije. I onda sam
pomislio u redu, ako već prije kataklizme su bili drugačiji uvjeti raznih tipova, i fizikalni, atmosferski, bile su velike životinje, bila je zapravo jedna topla klima u kojoj ti nije bilo potrebno graditi civilizaciju i takve stvari. Onda sam se zapitao, možda je i analogno tome i razina komunikacije bila viša. Možda su ove sitne intuicije koje imamo ili osjećamo kad će nas neko nazvat, samo rudimenti, ostaci jedne telepatske komunikacije, gdje onda kada se ona na neki način ugasila ili kada je čovjek na neke načine frekvencijske odvojen od toga, a stvarno premalo razmišljamo o tome koliko je mjesec čudno tijelo i koliko u mitovima se pojavljaju u jednom trenutku povijesti. Stare knjige govore, ovdje su živjeli pelazgi još prije mjeseca i tako dalje, da taj frekvencijski utjecaj tog nekog koji je to napravio, ako je na to utjecao, možda je spustio ljudsku svijest do te razine da ti je odjednom bio potreban jezik koji je u stvari dosta nesavršen način komunikacije. Zato jer, eto, kroz jezik mi ne znamo što meni znači koja riječ, u biti mi se često puta tu ne razumijemo. Tako da mi se tu učinilo da je u stvari taj pravi temeljni jezik nastao tu negdje, zato gdje je u stvari se zemlja i počela čistiti i zapravo povijesni zapisi i mnoge predaje na sjeveru govore da su zapravo ne kroz seobe naroda, nego kroz postupna širenja populacije, a zato je važno staviti kataklizmu u formulu, jer onda shvatiš, većina ljudi je nestala pa se to širilo i onda se vide po haplogrupama kako to putuje, kako se zove negdje tu u centru, možda baš u Makedoniji, ali tu negdje u središnjem Balkanu, to je središnjem Balkanu po haplogrupama najstariji preživjeli trag populacija, ovi drugi su naravno nestali netragom, ali evo, tu ti je nešto ostalo. I onda sam širio 6000 godine prema Jadranu, pa tu prema Vinči oko 5000, pa onda uz Crno more, pa oko 2000 godine došlo do Rusije, pa onda se spuštao dolje opet u Indiju. I zato mi često puta nalazimo mnogobrojne sličnosti koje su razbacane i fragmentirane. Mislim, meni je nevjerojatno kad u Armeniji se vide one male koje se zovu hrvatske srednjovjekovne crkvice koje se nalaze u Armeniji. Šta one tamo rade? Šta one rade kod Vizigota? Kako to postoji da, kak se zove ovdje, te naše riječi, evo recimo, ja mogu pričati o Hrvatskoj s obzirom da to najbolje poznam, tamo kraljevi imaju nastavak mir, ali ti u isto vrijeme vidiš da su Goti došli u Španjolsku i da je opet tamo neki Dari mir nekom napisao darovnicu za nekakvu kamenu crkvu i ti vidiš da je priča komplicirana povijesno, znači tu postoje mnogobrojni utjecaji. Znači imaš i domaće stanovništvo, ali imaš i Kelte, imaš i Gote koji dolaze, pa ovi odlaze, pa ovi dolaze, pa dođu ovi iz Afrike i tako dalje. Ali u planinskim krajevima, više nego u nizinama, se sačuvao taj kontinuitet. I taj povijesni dio mene čak toliko ne zanima, jer mi se čini da postoji ovaj metafizički dio o kom nikad ne razmišljamo, taj frekvencijski, jer eto, došli smo u ovaj svijet tako guste materije, ali ako vratimo kataklizmu u formulu i ukinemo ideju u ledenim dobima, koja je u stvari nastala u 19. stoljeću tako što je apsorbirala sve dokaze koje su geolozi 19. stoljeća sa kristalnom jasnoćom vidjeli da je riječ o kataklizmi. Eratske stijene, razne pukotine, zaleđenja, da, bilo je, ali nakon kataklizme. Onda kada proučimo knjige poput Megafauna, National Geographica, gdje se vidi da su prije, oni kažu 13.000 godina, ali kažu, ne, oni ne spominju kataklizmu, ali inače točno govore, su bile divovski krokodili, divovske životinje, divovske školjke, divovske poznata australska megafauna, koji danas ne mogu postojati, jer slon je najveća životinja, sa većom masom bi se urušio. Onda vidiš zapravo da ti je potrebno staviti da ta kataklizma u stvari ima veze i sa razumijevanjem razvoja čovjeka i razvoja svijeta i razvoja svemira, razvoja planete, da je to toliko bitni podatak da je potpuno jasno ako je neko htio sakriti veliki dio povijesti da ga mora ukinuti iz obrazovanja i danas apsolutno niko koji iziđe iz škole nema pojma da se dogodio takav trenutak u povijesti ljudskog roda. Sad se moramo onda zapitati što je taj trenutak sve promijenio i je li naš jezik koji je odjednom nastao, znači šuma, ovo šumi. Znači odjednom ti imaš dah. I ti u stvari ove engleske riječi, mnogi, kad ih čitaš, ti kako se pišu, ti ćeš to isto vidjeti. Recimo, engleska riječ path. Ona se piše pat. Pa pat znači put ili pot. Na slovenskom imamo pot. selo Patetino gdje prolazi pat. Otkud dolazi riječ pat? Od riječi patnja, jer nekad davno nije bilo autoputa. Kad si išao na pat, išao si Patiš. Na patnju. Znači ti imaš u jednoj riječi, osim toga od put ili pat ili pot, imaš i putnik i tako dalje. Od riječi pet i nemaš se ništa. potiš, a to je se znojiš, kod nas kažemo, se potiš plus. Okay, kad ideš na pat, se potiš i patiš, da. Pa radi se o tome da te riječi u sebi sadrže jako puno tih nijansi. I onda kad ih vidiš u nekakvom takvom okljaštrenom obliku, a da isto zvuče, onda ne možeš nego doći na zamisao da su u stvari, pazi, ja gledam onog njemački riječ bleu, je li to plavo, je li to plavu, bleu, to je tako lako izmijeniti i iskriviti, ali moraš čitati onako kako se piše.
da bi uočio tu sličnost. Bat, znači izbjegneš ovaj izgovor kakav je recimo na engleskom. I šta ja znam, onda, ne znam, evo, recimo sad mi je palo na pamet jedna stvar koju se prije nisam sjetio, ali razmislimo o ovom, evo. Sad ovo je stvarno malo mašta, ali tako treba to. Recimo oko se kaže na engleskom I, a to je u stvari anagram od ja, jel tako? I znači također i ja. Samo se ono piše i, to je I, ja, a ovo se piše to je I. Apsolutno, zato sam all seeing eye. Ali, što sam ja nego moje oko? I osim toga, kod nas imamo šta vidi oko vidi oko. A najveća stvar po kojoj sam vidio tu jednu temeljnost jezika iz koje su zapravo po meni se razvili poslije, pazi, grčke riječi. Pa šta je piros? A pir, mi imamo riječ pir. Oprosti samo što ćete prekinuti za u kontekst predavanja, to što se spominje kog grčko da je bilo i tako dalje, je točan dio te 19. vek propagande koji je promijenila čitava povijest. Zato što to što se smatra kao grčka reč, puno grčke riječi od tada, na koji oni arhaični grčki, no oni ne znaju značenje koje, mi na naš jezik si razumemo. A ne, pazi ovo, evo, primjerice, to se trebamo zapitati jednu stvar. Evo, pričali smo o tome. Sofija, mudrost, a sova je mudrost, životinja koja je sinonim za mudrost. Ili možda sovija, djelatnost sove, pa da si mudar. Ali meni najveća stvar bila kad sam vidio da postoji temeljna negacija u jeziku koja je izvedena iz dana i noći. Dakle, imamo dan, noć i imamo da, no. Pa mislim, meni je to nevjerojatno. Tako da ima jako tih puno riječi, ali ti njih ne možeš proučavati tako što to želiš, barem ja ne. Nego jednostavno se moraš sudariti s njima i odjednom ti mora past na pamet pitanje. Recimo grčka riječ geja, piše se gaja, ali na kojem to jeziku zemlja uzgaja? Znači ti kad si rekao gaja, već si rekao ona koja gaji, uzgaja, a to je zaista zemlja. Ili ti kažeš drvo, drevno. Što ako drvo znači zapravo drevno? A to znači da neko znao da drveće bilo tu puno prije nas. I onda imamo drevno, tre, i ti vidiš na neki način da drevno sadrži u sebi i još nekakve značenja, a recimo riječ tree zapravo ne sadrži. I tako se ja došao do zaključka, ne po prvi put, ali najbolje kad svako dođe do svojih zaključaka sam. Naravno da sam ja razgovarao i sa ljudima koji su te iste teme zanimale, pa se tu nadograđuješ, svakom nešto padne na pamet. Ali tu sam vidio da u stvari, kako se zove, pričamo o jednom najkompleksnijih jezika koji ima najveći broj padeža, koji zapravo sadrži i metafizički sadržaj u jeziku. Jer neke riječi po meni otkrivaju zaista pravo stanje. Recimo srce znači sretce, odnosno ono što je u sredini, ali to znači da se priča o duhovnom srcu, jer su svi oduvijek znali da je srce na lijevoj strani. Ili, zanimljivo, zašto se vrt zove vrt? Zašto se ne zove gaj, jer se uzgaja, ili ne znam, hrana? Pa možda je netko znao da se tamo primarno zbiva vrtnja, odnosno ono što je Viktor Schauber opisao kao implozijska spirala prema gore koja diže stvari. Zašto se čovjek zove čovjek? Je li on možda stovjek? One koji je prema Zehariju Sičinu i takvim ljudima koji po meni pričaju o skrivenoj povijesti koja je bila, govori o tome da je neko zapravo genetski skratio ljudima vijek jer su oni bili neki radnici da vare to zlo ili zloto ili zlato. Dakle, sad se tu može, sad kako meni reći napadaju na pamet, ja ih uvijek zapisujem i imam ih gomile zapisanih koje se sad ne mogu ni sjetiti. Pa gledam te su to tefterče, to govore mi nešto gledati. Da, odmah zapišem, zato jer to su tek takve stvari koje ćeš neće zaboraviti. I tako sam se stvorio jednu zbirku i već dugo planiram, jer sam se uljenio, a treba mi možda dan, dva, tri da napravim jedan malo veći tekst koji bi objavio u časopisu Svjetlost ili Nexus, koji bi upravo se bavio metafizičkom, zvao bi se tekst bi se zvao Hrvatski na rubu znanosti, a u stvari bi se bavio upravo metafizičkim sadržajama tih riječi. Naravno, i sam sam svjestan da je ova riječ hrvatski uvjetna, jer se iste ta riječ koristi svuda. I sad ja kažem na južnoslavenskom prostoru, jer to mi je blisko, ali isto tako bi mogao onda, zato je teško naći pravu riječ, aha, jel u Slovačkoj, pa ćeš ga naći u Češkoj, pa ćeš u Poljskoj, pa ćeš vidjeti da je to možda univerzalna slavenska riječ, ali rekao bih da ipak taj jezik se mijenjao od juga prema sjeveru i čak bih rekao i pojednostavljivao, kako je rekla moja jedna bliska osoba ko studira ruski, ne znajući ništa, velim ona, pa studiram ruski već par godina, zvučim kao neki erudirani hrvatski, to znači govori osoba koja nema pojma ni o čemu od toga. Znači, dakle, ove sve moje slike o kojima pričam, one su više temelj razvojih indicija i forenzike. Jako je teško nešto tu egzaktno dokazati, ali i ono što mi smatramo pravom stvarnošću da je stvarno egzaktno dokazano, isto je stvoreno na taj način. Ti kad pogledaš kako ljudi razmatraju riječi, vidjet ćeš da tu postoji 101 pristup kako će se
to moći okrenuti. Evo, najbolji primjer je onaj odlomak koji smo gledali u ovom tvom zborniku o Ovčjem polju, gdje jedan autor u 19. stoljeću, mislim da je to neka hrvatska knjiga bila. Iz crtice Hrvatske književnosti 1886. I on raspravlja, što je najbolje, imam tu knjigu doma, kupio sam je u antikvarijatu, ali kak se zove, sam je čitao u povijesti, nisam letio na ovaj komadić, jer se ona bavi generalnom književnošću, ali zanimljiv komadić kada on ukazuje recimo na mjesto, evo, Bila Zora. I sad svako će reći Bila Zora, pa najstariji slavenski jezik je ikavica, prije nego što su se počeli stvari bijela, i to sve se počelo događati. I onda vidiš Bila Zora. Bela Zora, tako. A ko je to slavenski priča u 6. stoljeću prije nove ere? Naravno da sad se neki drugi javljaju, pa veli možda je to Bilal, Bilaz Ora, ili Bila Zora, a to me podsjeća na onaj vic, kak se zove, naravno glavni naci su uvijek Bosanci, znaju oni sami da tu nema zle namjere, kad dođe, kak se zove, Mujo upozna se sa John Travoltom, ili ja sam Mujo, ja sam John Travolta, i onda on veli, dođi John Tra, idemo na cugu. Tako da sve ti to visi, znaš, to ti ići ćeš vratiti se, nećeš u ratu poginuti, gdje ćeš staviti zarez, gdje ćeš odvojiti riječi i slično. Ali u tom kontekstu mi je to bilo vrlo zanimljivo, makar u stvari i kuriozitetno, jer znam da od tog nema nekog velikog značaja, ja znam da se svi mi ljudi volimo uforavati, mi smo veći, mi smo jači, mi smo pametniji, nekako nadmetanje, ali realno govoreći na ovoj temeljnoj razini, mene to stvarno zanima kuriozitetno i mislim da se u krugovima koji zatvaraju se i otvaraju da južnoslavenski prostor ima neki značaj, ne znam još točno kakav, ali tu se zbivaju stvari, evo na kraju nekako je sticam okolno ispalo da baš se tu, mislim u cijelom južnoslavenskom prostoru se gledala emisija Na rubu znanosti prije u Makedoniji, pa u Srbiji, još su bili kanali, pa i satelitski program, sad i internet i tako dalje. A kako bi se reklo, nije uobičajeno u svijetu da na tako javnim televizijama postoje ti rubni sadržaj, oni su više onako mainstream, a ovo se dogodilo nekako postupno i slučajno, kroz Na rubu znanosti, malo kurioziteti, malo Atlantida, malo NLO, malo pričica, odjednom su te rubne stvari počelo ulaziti u stvarni svijet, počelo se preklapati i danas ja skoro da u jednoj fazi sam mislio šta ću raditi na rubu znanosti kada sve što su bile teme na rubu znanosti, sve su postale teme svakodnevnog života. Više nema ništa rubno, ali na svu sreću uvijek postoji, jer nisu rubne teme, nego je rubna perspektiva na istu temu. Znači možeš ti imati emisiju o staklu, kao što sam imao, ako on ima u sebi osjećaj začudnosti i ako prije svega ima određenu strast u onom ko to predstavlja, jer emisije televizijske se ne temelje samo, kako ja to vidim, na podacima i time, to je u redu za tekst, nego itekako nema televizijske emisije bez čovjeka koji će ti prenijeti neko znanje, a to ne može biti toliko samo naučeno znanje, mora biti i proživljeno da bi bilo zaista vrijedno prenošenja, a ako je proživljeno, onda je i ostrašćeno. Tako da u stvari dovoljna je i strast u čovjeku da ju na nerubnu temu napravi rubnom. Kao što bi bilo dovoljno da neku najuzbudljiviju temu neko dosadan upropasti sa banalnim nekakvim primjedbama. Tako da sad, davno sam već zaboravio koje je bilo tvoje izvorno pitanje, ali vjerojatno smo negdje stigli. Kad si rekao da koga kaže дека луѓето влегле во пештери да живеат у шпили од практични причини, и додека го зборуваш овој ми дое така и нели на англиски е fear. И fear е исто као fire се пише. Fear kad čitam, a to je pir. I opet je strah. Pa gle, piros, pir, fir. Така. Sve, recimo, sad, da nismo sad u emisiji, A, sad je uzeo svoj blok i on mi je napisao fir, pir. Hvala za ideju. Ќе извадимо после. Ok, nemoj zaboraviti, moram gledati to. Дали практичната примена е екзистенцијалниот страф, односно страф од смртта? Što? Па кажа дека поради практични, дека денес ние како луѓе си сакаме да даваме некакви контексти на тоа зашто луѓето живееле во пештери, во шпили, зашто се крили унутра, тоа е било од практични примена. Да. И од практична примена, практичен разлог, страх од смрт. Pa gle, kad si ti živo biće, ti automatski u tvom tijelu biću je da ne želiš umreti. Koliko god da mentalno shvaćaš, aha, tijelo će umreti, možda sam ja vjernik, možda će duša moja preživjeti, ali kako god da bilo, a praktična razina života naravno nameće, pa mi kad nam pada kiša stavimo kišobran. Ako počnu padati dijelovi sa zgrade, sakrićemo se u haustor. Znači, a sad strah od smrti. Strah od smrti je najveći pokretač transhumanizma. U stvari. Zato jer cijeli transhumanizam se temelji na prevari da će čovjek vječno živjeti ako se učita u cloud, a zapravo se samo radi o tome da se čovjek ugura žica u glavu i da ga se spoji u neuronsku mrežu i da naš mozak postane neuron divovskog mozga, koji će vladati neka takozvana umjetna inteligencija, koja će kao živjeti. Tako da u tom kontekstu je strah od smrti ono što transhumanizam koristi, jer ti nudi ideju da kao nećeš umreti.
Ali u isto vrijeme, kako bi se rekao, strah od smrti je nešto što i nas pokreće u životu. Mi se nastojimo ostvariti, završiti faks, zaposliti, ne znam, nekako preživjeti. Onda kada dođemo u krize, pa financijske, pa nekako nestane love, pa nestane plaća ili ne dobi čovjek otkaz, onda odjednom je u nevjerojatnom strahu šta će mi se dogoditi, koji je puno veći nego što je realan. Jer u stvari se u tebi probudi nesvjesno strah od smrti, šta ću sutra, ali zapravo da realno pogledaš, pa ništa ti neće biti. Spavat ćeš u tom krevetu, možda nećeš imati struju, a prijatelj će ti dati za 3 kune će ti kupiti jedan kruh, pa nećeš umreti. Znači, svi su to strahovi iracionalni i naravno da su djelomično vezani uz naše ideje o tome kako bi svijet trebao izgledati. Ali sve to u konačnici je nekakvo nadvladavanje smrti. Pa evo, tu smo u biblioteci. Moj stari ima takvu biblioteku u svom stanu. I svi ljudi koji imaju velike kolekcije, stripova i tako dalje, ploča da ne pričam, onda svi oni razmišljaju kad umru šta bi se moglo dogoditi s njihovim velikim blagom da to ne propadne, ne shvaćajući da je to blago samo njihova slika i da neko drugi ima neku drugu kombinaciju knjiga ili ploča i tako dalje. Tako da mi kod ljudi stalno vidimo tu želju da se živi vječno. To se vidi recimo u željama starih ratnika i vikinga za vječnom slavom. Mislim, evo, sad si ti Nikola Viking u 1000. godini. Sad ti osvojiš pola Engleske i umreš, tebi je svejedno. I sad tvoja slava ostaje, nakon 1000 godina se priča o Ragnaru, Nikoli Ragnaru koji je bio poznati viking, ali šta to tebi zapravo znači? Tako da, šta ja znam, ja čim duže razmišljam, nekako vidim, ali ne na pesimistični način, da stvari u stvari nemaju smisla. Zapravo ga imaju, ali ne na način na koji si ti mislio. I sjećam se da mi nehotice, moj stari jednom dao taj odgovor, makar i mi smo pričali filozofske teme, ali kako je on bio skupljio stripove, ja sam bio možda klinac, 10 godina, i sjećam se točno te situacije, jer sam se sjećam odgovor. Ja sam ga pitao, a koja je svrha ovo kad čovjek ovak skuplja knjige, ploče, stripove ili nešto, mislim kada ovako onako će umriti to. A on mi je rekao, pa gle, kako bi se reklo, zabavno ti je dok to radiš. I to je to. Ako ja uspijem shvatiti da je meni zabavno dok gradim biblioteku, jednom kad izgradim onda sjedim i divim se, ali onda ona postaje spomenik, tu se vraćamo na onu kinesku poslovicu, kad je kuća završena, čovjek umire. I to ti je to. Mi si ovako zamišljamo, izgradit ćemo kuću, u njoj sobu. Parket, malo tepih, toplo, cozy, da bude fino. I onda ćemo namjestiti knjige i stripove, onda ćemo sve srediti na svijetu i o egzistenciju i onda kad to sve napravimo, onda ćemo u tom steady state-u, u tom stanju živjeti zauvijek sretno. A uopće u tom trenutku kao da zaboravljamo da ćemo biti sve stariji, da će roditelji umirati, da će djeca rast, da će se sve mijenjati. I u stvari je to dosta transhumanistički način razmišljanja, kao jedan stalni sustav koji ti održava sreću. A u stvari ako prihvatiš da je sve u stalnoj promjeni, evo, pa naš život to pokazuje, pogotovo život nas kolekcionara. Pa ja sam u životu imao zbirke koje sam skupljao pa ih odbacivo. Znači potrošio bi godine na numizmatičku zbirku, jednog dana mi nije zanimala. Godinama sam skupljao ploče, pa me odjednom nisu zanimale. Pa sam počeo CD-e ko budala skupljati. Odjednom sam se vratio na ploče, pa me CD-i nisu zanimali. Ili napravim kolekciju iz nečega, ali više me ne zanima to područje, to je nekakav gotov spomenik koji onda ja zapravo postajem njegov rob. Jer gdje god se selim, svuda sa sobom knjige, ploče, koje mi više u stvari realno ne treba, ali oni su kao nekakvo moje djelo. Tako da bih rekao da čovjek stalno ima tu ideju da bi nadišao smrt, ali puno se zapravo bolje osjeća i sa manje vezanosti ako radi sve to isto. Kao što je rekao recimo moj stari bilo, da, skupljam knjigu jer me zanima. Zbog čega to ne? Zbog unutarnjeg osjećaja. I zato sam u zadnje vrijeme shvatio da mi je jednaki učinak ako kupim ploču koju imam ili koju nemam. Zašto? S obzirom da ja kupujem ploče zato da mi stvori onaj ugodni osjećaj u tijelu koji sam imao kao klinac kad sam kupovao ploču. Znači to je čisto uvjetovanje. Jer to nema nikakvog smisla sve na Spotify. A ja kupim ploču i sretan sam. I onda kad dođemo do čas s pločama, zašto ja ne bih kupio istu ploču koju već imam, kad nju kad kupim se osjećam sretan, mada je već imam. Ako kupujem radi osjećaja sreće. Umjesto da riskiram s nekom novom koja mi se možda neće sviđati. Tako da kad čovjek vidi da radi stvari zbog svog unutarnjeg osjećaja, a ne zbog vanjskog postignuća, onda i dalje se može baviti tim stvarima, ali da ih na neki način ne shvaća baš toliko ozbiljno i velebno i važno i slično. Најчестото прашање кое го добивав од луѓето по предавањата во Штип, Битола и Скопје беше а како ние да се однесуваме, ме прашуваа, што да правиме со трансхуманизмот. И им реков дека кога ќе те интервјуирам, ќе те прашам, па еве те прашувам тоа, дека го пренесувам прашањето од публиката. Луѓе се ми питали, јас сум их подсетил на оно, што кажеше многу интервјуа кога донесуваат ми клучи пробуджени поединаци, све тоа. А ова поставим питање. Шта луѓе да раде у вези со трансхуманизма за да може да задрже
svoju bit i svoju duševnu čistotu. Pa ljudi se često pitaju, pogotovo ako nisu dugo razmišljali ili pretjerano se bavili tom temom transhumanizma, još kao ono, aha, to je neka opasnost. Što da napravimo? Uvijek to, što napraviti. Pa neki su pomislili gdje je palica da ja to ne znam, teorija Rockefelleru razbijem glavu. Drugi kažu, ja ću pobjeći u šumu na selo, pa ću tamo napraviti imanje, pa mene neće dohvatiti, što je smiješno u kontekstu satelita i mislim, sjetimo se filma Terminator, dođe robot s mitraljezom, šta je tu problem? Infracrveno, nije danas više vrijeme, prije 70 godina. A u stvari je transhumanizam duboko metafizičko, religijsko, znanstvena tema. I u stvari jedini, po meni, konstruktivni odnos čovjeka u smislu da se nađe neki put u znanstvenom transhumanizmu je dekodiranje života kao nečeg drugog. Zašto? Jer transhumanizam je nešto što ti za početak ne možeš zaustaviti. To nije nekakav kralj kojeg ćeš ti srušiti. To je cijeli sustav koji je ispremrežen sa svijetom i koji mijenja standarde. I ti ne možeš danas ugasiti, nemojte imati pametne telefone, nemojte imati banke digitalne, nemojte ništa od toga, nemojte imati automobile, ne možeš ništa od toga napraviti. Jer transhumanizam je puno dublje od toga, sad ćemo mi samo nadgraditi čovjeka tehnologijom. I radi se o tome da je suprotnost transhumanizmu, koji dakle smatra da je svijet materija i kako materija nestane i propada, tako i mi nestajemo u njoj, zato on smatra da želi odvojiti čovjeka od materije. Što paradoksalno u stvarnosti je, ali on tako to ne vjeruje. Dakle, pravi način je u stvari da se čovjek zapita, čekaj malo, ko sam ja? Ova stvarnost vani. Je li ona stvarna ili nije? Ako nije stvarna, kao što kaže fizika i što kaže neuroznanost, koja kaže da se zapravo vanjski svijet oblikuje u našoj glavi, pa onda je cijela ta problematika transhumanizma u stvari podskup u našoj svijesti. Što ako je život psihodelično iskustvo? A on je to, jer je život intenzivno iskustvo u svijesti, tebi se sve što se događa u tvojoj svijesti. Mada ti se čini, ja sam stavio ruku, ne, u tvojoj svijesti tebi izgleda da se stavio ruku na stol. I još život ima simbolično značenje za ono kom se događa. Znači mi kroz život prolazimo kroz sva ista emotivna stanja, svi ljudi. Svi dožive i sreću, i tugu, i uspjeh, i izdaju, i mržnju, i svašta. Ali uvijek kroz neke razne načine. Znači za nekog je simbol za uspjeh, evo završio je fakultet, za nekog je simbol za uspjeh, možda snimio je film, ali osjećaj uspjeha je u tebi. I ti kada dakle, shvatiš da život u stvari je intenzivno iskustvo u svijesti koje ima simbolično značenje za ono kom se događa, možeš slobodno reći da je život psihodelično iskustvo. Dakle, da postoji ono jedno očište, jedno tvoje ja, ono kad umreš pa duša postoji pa još uvijek kaže ja sam iznad tijela, još nije to onaj duh da ti nestaneš, nego individualizirani nematerijalni aspekt tebe, koji u stvari usmjeravanje na tu perspektivu u stvari je jedino što može u stvari promijeniti stvari, jer u konačnici se transhumanizam svodi na stvaranje uvjerenja u tebi kakav je svijet. Na temelju uvjerenja koja su usađena u tebe, ti ćeš takav svijet i projicirati ili barem vjerovati u njega ili barem igrati po njegovim pravilima. Drugim riječima, treba se otići do samog korijena transhumanizma koji se temelji na tome, to je ono zavjera krutog agregatnog stanja. Znači da je svijet materijalan, a mi ipak imamo iskustvo da smo mi i gledamo kroz svoje oči. Ali u isto vrijeme rijetko kad razmišljamo je li ova ruka, jesmo li to mi? Pa evo osjećam ruku, onda to nisam ja. Osjećam svoj dah, onda to nisam ja. Ko sam ja koji osjeća? Tako da je u stvari transhumanizam kao ekstremno materialistička, ateistička, ne samo tehnologija, nego ja bih rekao prije inženjerski zahvat, u stvari doveo ljude upravo pred najduhovnija i najmetafizička pitanja koja su prije bila akademska. Najprije su ljudi išli u crkvu ili možda, dobro, ja sam duša, ali u stvarnom svijetu i nisam, nego sam ja koji jedem, pijem i tako dalje. Ali sad odjednom trebaš ozbiljno razmisliti što želiš, da li želiš svijet ispraznosti, nedruštveni, u kojoj tebe zapravo nema, gdje je tvoja pažnja pikselizirana na tako kratku sekundu, jer je puna informacija koja ti preko žice dolazi u mozak, da ti u stvari zapravo više ne možeš osjetiti puninu života. Ili živiš zbog punine života, a to znači zbog punine lijepog dana, ali i zbog punine ružnog dana. Jednako, jer kad smanjiš jednu boju i ukus i zvuk, smanjit ćeš i drugu. Tako da u tom kontekstu, i ove knjige recimo, one u stvari koliko god da su sve potpuno različite, ali one su u stvari iz raznih kuteva upravo sve osvjetljavaju to isto pitanje. Tako da je u stvari koliko god apstraktno zvučilo, jedini pristup prema transhumanizmu jest promjena prema interpretaciji svijeta i stvarnosti kao takve, jer se na tome ta ideologija i temelji. Книгите од Крешимир Мишек во ограничен тираж се достапни во Македонија преку нашите пријатели од Aurum на нивната онлайн адреса aurum.store.
Ќе употребам оваа прилика да им се заблагодарам на нив и на MKC Kids и Space Park Skopje и Akrit Network, што беа наши поддржувачи за овој настан. Голем поздрав до Инес и Дарио во Хрватска од atma.hr и YouTube каналот Atma, кои што се медиумски покровители на овој настан, заедно со првиот дневен вестник во Република Македонија, Нова Македонија. Поздрав за целата редакција. Исто така патувам огромна благодарност до Културно-информативен центар Скопје, Културно-информативен центар Битола, директорите и персоналот таму, и благодарам за одличната соработка. Секако до нашите соработници од Киноверзум, кој е единствениот ланец на кино во Македонија со кино во Велес, Штип и Скопје. Секако на Меѓународниот Славенски универзитет, кој што поверува во нашата намера, визија и цел и ни помогна да ја достигнеме. Па така, оние што сте заинтересирани за книгите на Крешимир Мишек, за дел од нив, бидејќи има објавено повеќе изданија, можете да ги проверите на aurum.store и ви препорачувам да читате што можете повеќе, за да кога ќе дојде живи и здрави следна прилика за негово предавање во Македонија, сите малку бидеме поподготвени и со малку поотворен ум и поголемо знаење да ги прво да дозволиме да не допрат информациите кои што тој ги споделува со нас, а потоа на една, би рекол, со простум да ги обработиме тие податоци во нас. Овде се останати достапни Сретам вам крај света, Доба вируса и људи, Духовни ратник и бескрајни космички оргазам, Смрт транскуманизму, Слобода народу, Дечки од јевите ускоковима, Све пиши у новинама, понешто не, Путување кроз време и телепатија и телекинеза. Крешимир Мишек, освен новинар, писател, публицист, е и музичар, за што говоревме во нашето претходно интервју кое што го снимивме. Се надевам дека ќе имаме следна прилика во која што би поразговарале повеќе за секој од неговите книги детално, една по една. Крешимир Мишек работи на театарски представи за кои што јас многу малку знам и едва чекам да дознам повеќе и ми се цел да го интервјуирам во блиска иднина. Сега би го прашал нешто за кое што се не знам дали ќе сака да открие или не. Едно од твоите страсти во животот е свирењето гитара. Вчера имавме прилика во втор пат да се видиш по заедничкиот настап во Свети Николе во септември со мојот другар Игор Станоевски Игиман. Што правите со Игиман заедно? Pa gle, ja iskreno govoreći ne znam da li išta pravimo ili preciznije reći da li se išta pravi. Okay. Jer u stvari događaj se događaju neovisno o čovjekovim željama. Ali zadnji put kad sam bio u Sveti Nikole, onda je bila i svirka sa bendom, kako se zvali ovi tvoji? Street Tail. I također je svirao i Igor Stanojevski sa svojim nekim dečkima blues. I te kako ja sviram taj finger picking, a i on svira u stvari finger picking, malo smo se družili i tako je sad neodređeno sasvim. Došla ideja, kao, čak i ta ideja došla od tebe ili od nekog drugog, nema, sad hoćemo svirati tamo u veljači, u februaru. I okej, ali sad nije to baš tako jednostavno. Pazi, ja sam u Zagrebu, on je u Skopju, mi ne možemo sad tu raditi probe, a pjesme koje zapravo bi trebalo svirati nisu baš tako jednostavne, nije to sve samo 12 blues pa session. I u principu je meni tako palo na pamet da ono, ako je već neka svirka, da oblikujem neki onako izbor pjesama koji bi recimo u ovom slučaju bio neki New Orleans finger picking stil. I šta, ono, jednostavno, kako bi se reklo, sad malo sam se moram priznat, ja se ovako uvijek uhvatim za jednu ideju koja mi se jako sviđa i onda je vrlo često realnost polomi, zato jer sam ja previše optimističan, tako da jučer smo se ovako našli, ja sam donio papire sa notama, zato da Igoru prosviram te pjesme i da on malo skupa s gitarom, sve sa svojom super i optimističkom idejom kako ću ja jednog dana doći u Makedoniji, kako ćemo mi imati jednu probu na večer i drugi dan odsvirati koncert od sat vremena i pol sa pjesmama koje imaju 1000 akorda. Što naravno nije baš tako lako, jer onaj čovjek ko zna pjesme i meni se uvijek čini kad ja nešto znam da svi drugi trebaju to odmah znati. A ne razmišljam da je meni trebalo vremena dok sam to ugradio, jer ti ipak da bi odsvirao neku pjesmu suvislo moraš je malo prožvakat. Nema veze koliko ti dobro sviraš, nema veze koliko ti odmah provališ koji su krugovi. Ali ti ipak moraš nju malo suživjeti se da možeš se opustiti i da možeš stvarno stvoriti muziku. Tako da smo jučer tako svirali, džemali te pjesme i kako bi se reklo, ja istinski govoreći ne znam šta će od toga biti, jer stvarno realno mi se zapravo čini da je moja ideja bila previše ambiciozna i zapravo možda čak i nemoguća, a možda čak i nije nemoguća, zato jer postoji jedna rečenica koju imam napisano na svom stolu, koja glasi:
nemoguće je stav, a ne činjenica. Ali kako god da bilo, ja se ove sekunde nisam u moći se time baviti, jer sam našao se sigurno, malo sam prosvirali, on je to gledao i rekao, pa to treba uvježbati sve, znaš, tu ima milijardu dijelova, pa onda još ti dijelovi, svaka pjesma, koliko god da je jednostavna, uvijek ima neku sitnu caku negdje, na koju moraš obratiti pažnju ko se ponavlja jednom. Tako da, to je bila moja ideja, a zapravo je bilo zabavno već sam trenutak gdje nas dvojica skupa sviramo s gitarama, to je bilo fora. Šta će od tog biti? Pojma nemam, upravo zato jer ja nisam u mogućnosti tu dolaziti pa da budem tu više dana pa da radim probe, nego ovako mogu 2-3 dana negdje doći i sve koncentrirano napraviti, kao i zadnje put. Bilo je predavanje, svirka, predavanje, ali su tako da dečki naučili harme prije, dobili su neke snimke, a onda kad i naučiš harme prije, kad ti prvi put sviraš skupa, ne možeš ti očekivati da će neko ko je naučio 15 pjesama odjednom koji nije čuo i koji nikad nije prosvirao, sad je on tek informiran. Tako da ta naša snimka, koja će se isto vjerojatno moći pogledati na kanalu Krešimir Mišak Music, kad mi pošalješ nekakve ove izrezove, da je ono u stvari, kad i slušaš, svako malo čuješ neki, to mene ne smeta, jer bitan igru, ali neki čudan akord, nešto ovo, znači, ljudi sviraju onako, kako bi rekao moj basist Zoka u Zagrebu, kad sviramo te naše pjesme, sve se tako brzo dogodilo. Znači, nisam pogodio, nisam, dakle, ovdje ako se želi malo fine izraziti, tako ja iskreno govoreći ne znam je li to u kontekstu toga moguće ili nemoguće, ali eto, to je bila ideja, ona je još uvijek tu negdje u zraku, vidjet ćemo. Evo, ne znam šta bi o tome rekao, jer to zapravo ove sekunde više ne ovisi o meni, nego ne ovisi zapravo nije o kome, ovisi samo o tome je li to zapisano u sudbini ili nije. Tako ja to vidim. Pa onda kad shvatiš da postoji sudbina, onda shvatiš zašto da se ti mučiš. Kad onak sudbina će napraviti što treba, ti ćeš odraditi što treba. Eto, zato smo se našli. I tako, sad, da li će zaista to biti, ti si to rekao već kao gotovu činjenicu, meni se to čini daleko od gotove činjenice, ali kao što sam rekao, nemoguće je stava, ne činjenica, pa prema tome sve je moguće. Заследете го YouTube каналот на Крешимир Мишек, Крешимир Мишек Music, и запознайте се повеќе со неговата музика. Таму можете да слушнете музика од неговите поранешни бендови, но и од сегашниот проект на кој што работи веќе неколку години, Крешимир Мишек Music. Повеќе за тоа можете да видите и слушнете во нашето друго интервју. Други градови во Македонија не прашуваат кога во Кавадарци, кога во Ѓевѓелија, кога во Прилеп. Во Скопје моравме да враќаме луѓе вчера. Значи, имаше многу поголем интерес од тоа што беше капацитетот на салата. Значи, 1/3 од луѓето што беа внатре као бројка ако ја земеме, исто толку луѓе требаше да вратиме на врата. Затоа што немаше простор, беше исполнет капацитетот до крај. Па сега еве 1 декември 2025, дали можеме да очекуваме ваши предавања во Македонија во следната година? Pa gle, ja mislim da je predavanje realno očekivati, za razliku od svirke, jer kod predavanja nema tih izleta drugi muzičari, razglas, vježbanje, nego evo ja sam, uvježbao sam se. I iskustvo mi je pokazalo da kada se u nekom kraju zemlje ili u regiji, bez obzira, jer od mojih 10-12, sad već možda 30-14 godina koliko se bavim predavanjima, to je postupno išlo. Prvo te pozovu u Sisak, Bjelovar, ja nisam inače baš išao u te sve gradove. Onda odjednom te neko pozove u Sarajevo, gdje je to daleko, pa u Beograd. Pa dobro, voziš se do tamo autom. Ali onda u svakom od tih mjesta, kad jednom dođem i kad jednom upoznam nekog ko radi predavanja, nekad su to pojedinačne knjižnice koje te zovu direktno i to je to, one shot. A nekad su neki ljudi koji organiziraju predavanja, kad jednom čovjek ima osobni kontakt, dalje je užasno lako. Jer ja ne mogu recimo imati predavanje u Makedoniji, da sjedim u Zagrebu i da rečem idem ja u Makedoniju. Kog da nazovem? Što da pitam? Osim toga ja se time ni ne bavim. Ja nisam u životu organizirao sam sebi ni jedno predavanje, ništa. Uvijek se neko drugi to bio. I sad kada su se već pojavila par predavanja, to sad postaje jedna vrst rutine. Organizator organizira predavanje, on zna na terenu šta treba jer poznaje ljude, tu je dvorana, tu ću se s ovim dogovoriti. Ja trebam doći i zato sam 100% siguran da će biti još predavanja u Makedoniji, čisto po toj logici stvari koju sam već i prije vidio, jer ako se napravilo prvi put, dok je bilo nemoguće i teško, pa drugi put, zašto se ne bi napravilo 3., 4. i 5. kada već postaje lakše i na neki način pomalo rutinski? A velim, ključna stvar u stvari u povezanosti, evo ja iz svoje perspektive to vidim kao povezanost sa nekim čovjekom na terenu. Znači, ako ja ne želim imati predavanje u Novom Sadu, nije da ne želim, nego nemam aktivnu želju i onda me neko nazove, evo konkretno Vanja, pozdrav Vanja, jesi li za predavanje o putovanju kroz vrijeme u Novom Sadu? Ja velim jesam, ali on živi u Novom Sadu.
On može otići tamo do nekog puba, dvorane, s nekim dogovoriti nešto, on može tamo dogovarati reklame, on je čovjek koji zna ko šta čita, ko šta gleda i kako nekako oglasi taj događaj. Ja ne mogu nikako. Tako da kad se jednom to dogodi, onda mi iskustvo pokazalo da se događa opet i opet. Naravno, ne može se beskonačno puta ponavljati, jer, ne može se zapravo računati da će isti čovjek doći opet na predavanje za 2 mjeseca. Ali, drugi ljudi, pa za par mjeseci i tako dalje, nekako se priča počne širiti, tako da ja sam 100% siguran da ću jednu prognozu koja mi se čini realno, nije to samo Nostradamusovo proročanstvo, nego rekao bi ovako utemeljeno na činjenicama nekim iz naših razgovora, da bi se moglo dogovoriti da negdje u 2. 3. mjesecu opet bude predavanje u Skopju, a ko zna da li možda još u nekom drugih susjednih gradova, ko što se sad mijenjalo, hoće li biti Štip, hoće li biti Veles, hoće li biti ovo ili ono, bit će sigurno. Sad kad je uhodan princip, sad kad sam shvatio da su ljudi izumili avione, i onda ti, pazi ovo, ja ti uđem na aerodrom i onda ti taj uređaj onako poleti. I onda te on za sat vremena dovede jako daleko. Ja kad sam to otkrio, sad mogu ići gdje god hoću. Znaš, donedavno sam se ja samo vozio autom. Tako da sad kad smo otkrili avionsku liniju Zagreb-Skopje, koja traje sat vremena, ne vidim razlog zašto ne je bilo još predavanja. Веќе многу новинари, и неколку координатори, управници на институции и менаџери пројавија интерес за интервјуа со тебе, гостувања. Што би им кажал на тие луѓе кои што сакат да те побараат за нешто во Македонија? Pa gle, ja nažalost, većini tih ljudi ne mogu izići u susret, nije to samo stvar u Makedoniji i drugdje, jer ja, evo, daću ovako jedan kratki opis. Sad ja recimo negdje idem. Sad su ovo čak 3 predavanja, ali nekad su 1-2. Otputujem u petak na večer ili u subotu. Onda imam popodne 2-3 sata pauzu i sad je tu predavanje. Na večer obično s domaćinima malo popričaš ili nešto drugo, u ponedjeljak se vraćaš. Sad ljudi kažu, kad ste već tu? Dajte ovo i ono. Ali se radi o tom da ja ne mogu ništa raditi usput. Ja ne mogu usput snimiti televizijsku emisiju, zato jer to traje 2-3 sata. Ja ne mogu usput snimiti podcast, jer ništa nije lako tako. Ljudi kažu samo dođi. Gledaj, dok ti dođeš, dok popričaš, dok odeš, to ti je već par sati. A s druge strane, ne mogu niti putovati iz Zagreba zato da bi negdje došao na intervju. Tako da većina intervjua u drugim gradovima su tako ako se poklopi. Ako neki organizator njima najviše iziđem u susret i jednostavno na neki način zapravo je to paradoksalna situacija. Ne mogu te intervjue, pogotovo recimo podcaste razne, ja ne radim online. Znači ja svakom velim, ako dođeš u Zagreb, ja sam na raspolaganju. Ali ako ja moram ići tamo, pa to je već i put, i energija, i vrijeme imam i druge stvari za raditi, a i vikendi mi trebaju za razne predstave koje si spominjao, svirke i takve stvari. Tako da usput raditi intervjue ove duže naravi, skoro nemoguće. To mora biti unaprijed upisano i onda mogu udariti 1 i 2. Tako da, usprkos tome što ljudi stalno imaju osjećaj, ja u koji god grad dođe, mene uvijek u Tuzlu ili ne znam u Sarajevu ili druge, kad ste već tu, možete li doći? Ali ja ne mogu doći kad sam već tu. Jer sam došao zbog drugih stvari, a u nekim od tih situacija i gradova imam i nekakve vlastite želje. Znači, možda želim nešto otići pogledati, možda se želim negdje s nekim družiti i to mi treba to prijepodne ili ta večer ili to drugo prijepodne. Tako da, eto, nije da, evo, zapravo stalno nešto se događa s tim podcastima. Možda i ne toliko često koliko se čini na internetu, jer u internetu je vječna sadašnjost, pa se čini da svega ima jako puno, ali u stvari, iz moje perspektive, 2 mjeseca, pa nakon par mjeseci opet nešto. I čak i oni u Zagrebu, kad me zovu podcaste, dođe kod, ne znam, podcast Lut, podcast Mrežnica, podcast Inkubator. Čak ja ni to ne mogu, jer dan mi je raspodijeljen, imam neke obaveze sa snimanjima, montažama, pa imam neke muzičke škole u koje vodim, ne znam, kćer, pa imam neke probe, pa nešto moram ostvariti i ja nemam zapravo vremena za ispunjavati, kako bi se reklo, sve te ljudske hobije, jer oni svi kažu da je to malo ili nešto usput, ali to je jednostavno u prevodu cijelo prijepodne i cijela večer. A nije samo to. Do prije 1-2, dok sam se još izlagao tome da snimam te online preko Zooma, što više ne radim, ljudi kažu, pa šta, sjedneš doma, upališ. Oni ne shvaćaju da ja, kada to na kompjuteru slušam, pola ne čujem, se od muke znojim koliko mi je to sve, je grozna slika, mi svi vire u sobu, nema zapravo ni rasvjete i to, i ja nakon što tako s nekim naporno pričam, uživo mi je ovako lakše, ali preko Zooma puno teže, ja sad to završim, sad sam zapravo iscrpljen, šta bi ja sad trebao nakon toga ići pisati svoje tekstove i tako dalje. Ljudi ne računaju da energija koja ide njima ne može otići ni vrijeme negdje drugdje, jer se ti moraš, kao što sam znaš, kao pisac, ufurat u stvari, moraš, trebaju ti i motivacija i disciplina, pa i nadlaženje, joj ne da mi se više. Tako da, svjestan sam da postoji više poziva uvijek za intervjue, podcaste, novo, nego što ih ja mogu pružiti, ali to je jednostavno tako. Evo, neki se snime, neki se ne snime.
Neko ima više sreće, neko manje. To je sve što mogu reći. Jer ja se jednostavno ne bavim primarno predavanjima i tim stvarima, pa da bi ako neki prodavač hodao po svijetu. Ja se u stvari time nisam izvorno ni bavio. Ja sam se bavio izravno televizije, pisanje knjiga i sviranjem, a ovo je došlo tako jer eto neko te pozvao, pa neko drugi je pozvao, pa odjednom je to tako krenulo. Ali nisam ja neki predavač na turneji pa da sad imam neki tim kojeg nemam jer sam ja sam, pa da sad dogovaram imate intervju tad s ovim tu, a intervju služi da bi se ovo prodavalo jer ja sam u tome onako kako bi se rekao poluprofesionalno. Znaš, to jednostavno stvari se događaju, ali ne zamišljam to kao svoj neki posao kojem se ja moram posvetiti. Tako da, nažalost, teško je raditi usput, a ne mogu doći ni samo zbog toga u neka udaljenija mjesta, pa morat ćemo pričekati da kozmička tajnica za svakog takvog nešto odradi. Ponekad, naravno, postoji drugi razlozi. Kako bi se reklo, svakog se da nagovoriti ako postoji nekakva situacija gdje je kombinacija neka druga, pa možda neki obiteljski izlet. Pa se nešto spaja, onda naravno se kombinacija napravi. Ali ovako nije baš lako. Što svaki čovjek kad bi realno pogledao sati u danu, i evo, ja kad sam još sjećam se kad me Srđan jedan pozvao u Sombor i kaže on meni, evo imaš nekoliko poziva. Jedan čovjek te pozvao u podcast, jedan te pozvao na tamburaše, drugi te pozvao ovdje, a njoj velim, Srđan, jesi ti svjestan da ja imam vremena u Somboru samo praznog od 3 do 5 i na večer u 9-10, a nisam ljubitelj restorana i tih čekanja hrane i predavanja. I kako da sad iziđem svim tim ljudima u susret? Naravno, oni nemaju tu ideju, oni u najboljoj namjeri kažu možda bi bilo to zgodno, a ne može se sve ugurati u isto vrijeme. Makar eto, ako vrijeme ne postoji, postoji mogućnost da se sami izmislimo dodatnu količinu vremena, ali to tek u rijetkim trenucima uspijeva. Evo primjerice, od neizmjerne koristi za bilo koji intervju i za bilo što je obično kad postoji neki čovjek na terenu, ja sad s vremenom mogu mi spomenuti jednu Nelu iz Bosne, jednog Vanju, neku Marinu iz Istre, Magarinu iz Beograda. To su sve bili ljudi koji su dogovarali predavanja i onda su oni bili osobe koje bi ljudi pitali za intervju i kako su oni znali moj raspored, ne da su ga znali, nego su ga stvarali, onda su oni mogli reći, naravno pitali bi jesi za ovo, jesi za ono, ja bi uglavnom pristao ako je to bilo u moje moći, ponekad i ne. Tako drugim riječima, evo tu sad u Makedoniji ti se recimo organizirao tu predavanja, a i ono prije. I kak se zove, najjednostavnije za bilo koga, prava adresa, si u stvari ti. Jer ti gospodariš i sa mojim vremenom, jer nema drugog ko organizira. I na kraju krajeva, kako bi se reklo, danas se to obično kaže ono kao agent za. Ja ne volim takav nekakve formalne izraze, ali generalno govoreći, ja bih rekao, ako neko u Makedoniji ima neku želju da bi nešto bilo što organizirao sa mnom, prava adresa, evo ljudi, pitajte Nikolu, on je tu živi, čovjek je na terenu, u kontaktu smo, ja vam ne mogu ništa reći, ali on zna. Hvala, Krešo. Поздрав до сите. Да го подсетам, Крешо, што седевме на едно место минатиот пат, па може би ќе сака да ви каже како се почувствува таму. Се сеќаш на оно кружко gdje smo sedeli? Sjećam. To su bile na ovom geoglifu o kojem smo radili emisiju, kojem kao mogući grob Aleksandra Makedonskog ima te 3 kruške, jer se iz nekog razloga kruške stavljaju na mjesta koje određuju smjeru jer dugo rastu. I zapravo, kako bi se reklo, tad je bilo toplo, nije bilo kao sad, i onda treba pregaziti preko tih polja, pa eto, bilo je lijepo sjediti ispred kruške i puhat dim u zrak na geoglifu, koji zapravo je u stvari jedno brdo, kad sjediš na njemu ti više ne znaš da se nekom poslano u geoglifu, ali kako bi se reklo, ono što mi je zapravo ostalo uvijek u pamćenju Makedonije su prirodni krajolici. Tako da se tu izvan gradova uvijek kriju te stvari. Recimo, bilo mi je zanimljivo sa tog geoglifa u stvari vidjeti taj jedan krajolik Makedonije, koji je malo drukčiji nego što sam ja naučen na krajolik. Ja sam naučen na Hrvatsko Zagorje i Brežuljce. Ovdje je više nekako malo stepa, pa drukčije oblici kuća, drukčije boje krajolika. Благодарам многу. Се надевам да сме живи и здрави, да ги ќе имаме прилика да се видиме пак, да поразговараме пак пред камери. Поздрав до Дуле Јанев кој што го снима овој подкаст. Во зависност од тоа колку брзо ќе го монтира Дуле, тогаш ќе го објавиме. Да, sad je Dule kriv. Но сепак тоа зависи од тоа колку брзо јас ќе го izmontiram prethodniот podcast, zato što i to уште не ни е Da, jako si brzo montaže. Vidim po brzini kojom sam dobio snimke glazbene sa prošlog nastupa. Sad ne znam da li je gledam u tebe ili Duleta, ali neka ovo ide u podcast. Da se pozdravimo oko ljudi. Благодарам, Крешо, живи здрави. Ви благодарам на сите што гледавте. Дзе, слобода народ.